Runmawi TV clear to te chibevek ule Vanlalchhuangi kaniya Chanchinthar ilongai thlang u amasain chanchin langsar zwalte. Revenue Minister Babie Lalthanpuii Mizorama zalena swaltu namsipai mi zali sumngale parukten hena vo inkhan antana roman maumual rama anram tour land pass asem chuak. Dampa by election chu tugindar sari achangkhan boruak puanom taknoya galpuyani a vote la percentage vo in zonudar khatleng khan vote za somngale paruk point pathum panga ani nizan khan delia munsinchia thak Redford bula Hyundai wa i20 ya bompua ka mi pariadan thia mi somni chuangin hliamantuar Pakistan Islamabad Pakistan media te reported that Tarlandanin Islamabad district judicial complex chunga bom apuak Tuna Chanchin Kimsangsokin Revenue Minister Babie Lalthanpuii Mizorama zalena swaltu namsipai mi zali somngale parukten hena vo inkhan antana roman maumual rama anram tur len pa sa sem chuak Babie Lalthanpuii chuan maumual ram chinfel ani theina tura tha tho tu te zong songlom thua shila maumual bik kan chingfel theita hi kaloma mitam takin herama hian in an sa chhoto dona ram buai to lova in ngei taka omtlang turin ram nei tu te kangena niati maumual ram chinfel tho ni na po ti fel thwai ani abe sei thu Revenue Minister chuan soya ram inchuna wanga buaina tam thu soin keini chu du amna wanga tok chin nei lo ni tum velovang u te in kalkhom te cha ani Peace Accord MNF Returnees Association Pamra President Vanlalmawii thusoin remna awanga lo ho namsipai te tana pek maumuala hian sarkarin LSC te min pema se mani ram omna shelo kan tam hle ti a rambuai atambok si awangin chinfel sakturin voi tam tak sarkar ngen ma se ti fel sak ani lo awangin sumhar sana awangin tam takin an shel angai hial ni in asoi Pamra President chuan tuna kalphung thar mi bui sarkar ZPM in kumhni chungleka min chinfel sak the hi aro pui kan ti a Pamra member te min hmangai tu Chief Minister Pulal do omale Revenue Minister Babie Lalthanpuii te chunga thinlung takin lom thu kan soyani antibok Saltang ram maumuala hian house pass zatrat somni pakwa vela changin government land bank le land lease engemazata oma mimalram zasari somli vel omin rambuai atama wangin ram neitan po kutlak leithe anilova Revenue Minister Babie Lalthanpuii malak na in survey chatle ania department lamin theito pama anlak zui nuwa chinfel anita ani Tourism Minister Pulal Hinglova Mari Niti Ayok member Dr. V.K. Paul Su New Delhi Niti Ayok headquarters sa muin Mizoram tourism hasona tule malak hodan turte asoy puizinga New Delhi Mizode manchungchang potel Tourism Minister chuan tunhaya Mizoram tlo tu anpung na sania soin sai rang thleng rel alu nuwa pheichuan aizola hotel le homestay te po khwalzinin anlua khatchin hle ne in soya Mizoram in phochwa tlak mun moi le nom tak tak kan neya heng hun te manga tourist hip tur chuan akhotwal mi ten kan hluta kan tlo masak angai ti in hemikonga hian tunhaya nasatakin Mizoram mi puiten ma an son ni in asoye Mizoram tourism masona atana Niti Ayok le Mizoram sarkar malak na tur an soi housing Mizoram tourism conclave buat sai chu atela stakeholder tamzok until theina turle Mizoram in alok pui thei tura ro man na siam ni se ti in hemi chungchang be kamala tu tur task force dina aranglama ahunti chian theini se antiani Niti Ayok le Mizoram sarkar changkop chuan November ni somni pali sang ni somni panga a Mizorama so thing thar chwa chungchanga inron khom na stakeholder consultation on ginger produce for Mizoram ti chu New Delhi abuat saidona hehun hi Mizoram Chief Minister Pulal do oman atel puyanga sarkar official baka industries yuna in the organization atam theiang som ani tur thu hehuna hian soilan anibok Dampa by election chu tugindar sari achangkhan boruak monom tak noya kalpuyani a vote la percentage hi vo in chonhudar khatleng khan vote za somnga le paruk point pathum panga ani Runmawi News in Reek kwa polling station te atlo kwal na election duty te chuan vote thak laya har san thlenga omlo antia khol chiang lo omna po ombok ma se vote thak hailak omlowin khol hi athara thak ani thuan soye voin sundar khat thleng khan Reek polling station 1 na vote za somnga le pariat point pani pariat atlato a polling station chua za somnga le panga point pathum bial tlato bokin vote thak tura intlar engemazat anla oma election duty te chuan tlailama vote thak tum antam ni an chat thuan soye tarlan to angin Dampa by election kalpui me ka hian polling station somdi le pakhat omin
polling station somlia hian webcasting kalpui ni in zopui polling station a ero kol phetha alu lo awangin kalpui ve thei ani lo ani Dampa constituency chunga hian critical polling station Silsuri 1, 2, 3 te ani a Dampa hian vote zong zong hi singni zasari somkwa ani Dampa bial by election voina neya party shang in hne chan ngei anin be sei thuan soye Runmawi news in party shang zo kwala party shang ho tu te chuan Dampa bial by election a tlin ngei anin rin thuan soya ZPM Vice President Dampa bial by election campaign chairman ni bok pusila nun ne maswan Dampa bial mi pui chevel ba ka party worker te phurdan le party shwai tu te chhanem ngai na enin ZPM candidate pu Vanlalchhuangi chuan ne na a chan ngei a rin thua soya Dampa bial mi pui te chuan sarkar an ni na anga ma an lak na te an mu awangin ruling MLA nei ve du na thinlung an nei lian hlea a sha thua soi bok ani MNF Vice President Lalthanpuii Ralte chuan voina Dampa bial by election candidate chatak tak kara MNF party candidate and party senior vice president ni bok Dr. Lalthanpuii an chu politics lama aton shiat le hunman to te thlirin mi puite du le ngai na a thlo do na an sha thua soya heba ka hian sarkar lai chu soilo angzela an oma wangin mi puiten an changkham chan to hlea an sha thu soin tun by election nei meka mi puiten warning back nan an hmang do na a sha thu soya Tun in thana hian pathian le mi puite zara MNF party chuan hne na an chan nge a rin thu soin MNF in hlotlin na an chang ani chuan kumsang ni somni pariat in Lalthanpuii MNF sarkar le theina konga mi pui thinlunga thua soi nge a rin thua soi bok ani BJP Mizoram President Dr. KB chuan Dampa bial by election a tlingei turin thei to pan chu awangin an candidate pulal ming thanga chu atlin nge an be sei thua soya an lo tling ani chuan mi puite chu hmasaw na du'a an tui halawangin BJP an vote tling ni a ngai thua soya two party tan po tun by election a hian tling kherlo po in vote share apoi mo awangin kumsang ni somni pariat assembly in Lalthanpuii an hlok pui a rin thua soi ani Congress Treasurer Dr. Lalmalsomangha ka chuan Dampa bial by election a hian Congress party chu hmasaw na saber an ni thu khotwal mi ten an soi atia chu thli chuan Congress party candidate and party vice president ni bok pujon rotluang lian po atlin tir ngei an rin thu soin Dampa bial an campaign na a mi puite chuan Congress party chu an Hlutea ma an ding heta an policy an ti hlotlin chinawangin kumsang ni somni pariat chu Congress hun ani to an ti thu soin kumsang ni somni pariat assembly in Lalthanpuii lo om tura sarkar na siam thengei turin Congress party chu a in buat sai mek ti asoi ani PC party president pu Vanlalchhuangi chuan tunchum Dampa bial by election a hian tlin anin ring lem lo ati a hetilai hian he in thana an party in candidate an din tirna chan chu hunkal zela an party ta na chat be se wanga ti ani thu asoi ani Mizoram State Sport Council MSSC kumsom ruklin champha Golden Jubilee lomna pakhat interbranch YMA Mizo infiam na chuvoin khan Brigade Field Bongkon Aizola Central YMA President pu Arlal ngetan ahong Hein elna hian mi pa in elna in Suknor Patehuanga YMA branch pariat atangin antela palai hola YMA branch pariat boktelin palian huanga YMA branch panga antela meiche in elna in koiba YMA branch sompanga antelbok interbranch YMA in fiam na hian naktuk November ni sompani sang ni somni panga thlenga odona naktuk chonhudar niya akharna hunman tuni in Vice President MSSC Dr. Lalthanpuii kana kharna hun hi manpui ve thungdon ani Mizo in fiamna tuna hian interbranch kan du sai dona hei chan chu kan ham in fiamna te hi Chanchinthar te hian an se to lo ba tin ngai sana chang pon the lo ni anui za jong te pon chen chan ngai maya ma se hi ka ta kan ti thai in fiamna ong chana nia hei choi lara ti nun cho je li kan tu mani chu mi ne wang chan tu tu ma point te kan du sai ani sugno ra po a hu ho ai nor pathum changai nor le in koi pa hi tun mai kan do sai ko ne Kolkata Municipal Hospital EM bypass in Aizola Shisel na chungchang le CPR ti dan zirtir na hun an buat sai Lunglom feltok lo cardiac arrest savanga mitam tak an thichin titlem ani theinan le hemikonga invena turin Kolkata Municipal Hospital EM bypass chuan be puyan thlaka hebe pui Anveshana Medical Education for Media kaltlang hian cardiopulmonary resuscitation CPR ti dan inzirtir na chu Nizam Khan Hotel Regency Aizola an buat saya heta hian damdoi lama mithiam tak tak ten chanchin bumi te hna CPR ti dan zirtirin CPR ti dan phung dik tak mangin cardiac arrest 10 minutes som pariat chunga chanchwa theidan tur an zirtirani Manipal Dr. Raja Mazumdaran
Asoidaning cardiac arrest chu minute somthum chungin damdoi in Lalthanpuii ngei acha a munhla le damdoi in hnai velo te tana har satna sut kyana turin CPR ti dan anzir tir thin hei hian nun tam taka chan chuan be sei thua soi ani hei hun hi chanchin bumi chanem takin an chima training session a telte hian CPR training certificate dongin hengba ka hian Manipal Hospital EM bypass Kolkata health card dongin hei hi ram chunga Manipal damdoi in shanga aman changkai thedona Mizoram nena thlunzom andu na le mi puite chu shisel na chazok pek andu na mangin Manipal damdoi in hian thei to patchwa ani Dr. Raja Mazumdar chuan cardiac arrest chu mitina thei ani awangin inventiam apoimo ati a hemikonga hian hun apoimo ti soyin hun tlemte nei chu man thiam apoimo thua soibok Longtlai district chung ka kichwa tuishi nia shadwangin mi pali an thito a medical team tenvo in khan ka kichwa an pan Kaki chwa hi Longtlai changa chimlam Myanmar ramri omni in Tuithumhnar MDC bial chunga omani a Tuithumhnar bial tu MDC pusilal monsa nga chuan kaki chwa shileng le chiana thleng hi tuk in khan Longtlai borsap pudani lalrat sa nga shilin borsap hian rang takin chief medical officer Dr. Lalmon Omazong tenen ram manna man mo siamin vo in khan medical team Dr. Lalthanpuii hovin thuam fam kimnen tir ngal anni kaki chwa shileng awang hian November nili khan Pulomla kumsom sari le panga chu athia November ni kwa khan pinida kumsom ni le pali le pukailo kumsom ni le pariat te anthi vele a tukin khan tlangwal sola kumsom ni le pariat chu athi vele a shiwanga thi te hi khumi namnia shat anni ka ke chwa khutlang shwai tu te chuan shia darlo nan mithi songbol le voina po mi puinol puya punkhom anrem tilova mitlom ngai thlan chwa ten an boy pui ani Dr. Lalmuan Oma Zongte CMO Longtlai chuan ka ki chua shileng chu enfia damlo te en gol turin medical team an kal thua soya mi puite chi lo tura cha in ele ina film khurle tui chuan so da dai le chau in turte zun le ek thada lo turin atsa a tundin huna damlo sompanga janga somni vel anu mek ni ina shata hena na veite chuan rang takadam doilam thiamte ron zungsung turin a cha bok ka ki chua hi in za somthum vel omna ni in Myanmar ramri de pani awangin khumi Raltlan engemazat an antela thi te hi twal chung mi pathum le Raltlan pakhat ni in pumnuam lo ko thalo luak le khosik te chu annat nalan chwa dani in an soye Union Bank of India Mamit branch chu vo in khan Mamit saphet ko raswaime president Vanlalchhuangan ahong Vanlalchhuanga chuan Mami district mi puite tana mason na kong pakhat ni tura bank thar hon ani chulom omati thu soin mi puiten changkai takan man adu sak thu soya mizo mi puite ba ka Mami district chung mi puiten sum ren chemle kholama mason anmamo thu soibok Mamita bank thar hon na huna hian Mamit MJA president Pulal Humachwan bank branch thar lom na ke kazaya Union Bank of India ho tu ten thu soin mi poimo tak tak engimozat antel ani Union Bank of India Mamit branch thara hian ATM ma omhal dona branch manager le deputy manager ten chuchil ri in kumthara cashier le clerk te dabil ani anga ATM booth chu district chung mundanga po an mo dana zira honbel ani bokang ZPM chalai in Mizo Chalai Border Security Force BSF atling tharte an lompui thu an soe ZPM Chalai chuan Chief Minister Pulal do Oman Union Home Minister Pu Amit Shah nena Mizo Chalai zathumte BSF fa anlu theina turangen na thlen hlotlin na alo lang nia soyin Mizo Chalai zathum chu BSF atan la kan ni thule adlom pui thuan soye BSF fa Mizo Chalai tling tharte chu an chuang le ti ZPM Chalai chuan an soya Mizo namhmelan na an ni ti sherang turle rinom na digna le hwai sen nen he na zom takhi chataka thok turin du sakna kan hlana ni anti ZPM Chalai chuan Chalai te ma khongai tu sarkar kan nei hi lom om kan ti hle anti a na zong mek te dan ZPM sarkar na hnuaya ko le eng chhozel nia soin Chalai tan thlamwan thla kan ti thuan soe Mizo Chalai te tan territorial army po Latura ro man na sia mekani thu ZPM Chalai chuan soin Chalai atam the angber interview ma chonde turin kan be se ani antibok evangelist Lalthanpuii in pathian in thil tum thuk tak anei nia soin Mizoram BJP an poimo hle ti ama alo thleng thar ni in soe BJP Mizoram pissa a hun ser mangin he thu hinimin khan
ti Lalthanpuii chuan a soya hun poimo danga kalna tur kan mek lain BJP state office chung in khoma thu soi tur hun chaneya pathianin hunrem chang tak min siam sakhia lom om hle ani ati ti Lalthanpuii chuan pathian hian thil tum thuk tak aneya wangin voina hian Mizoram po BJP te hi in poimo hle ani ti keima alo thleng thar ani ati a BJP kai shwai sarkara hian union minister Christian pa ngei in nei boka BJP Mizoram te hian pathian thuin oeni phot chuan inrin ain in chang chakang ti in pathian in ma ashwai anga mal somna na sat tak nang mani kal tangin Mizoram hian kan dong theido na ni atibok pathian chuan adu chu achoi sanga anuk niam thin ti Lalthanpuii chuan soin lalpa man thei tura in omangai ti in BJP shwai tu le member te chu ashila central BJP ho tu te hian Mizoram BJP te chu andang lam ani ti an hmu'a Christian kan ni na awanga kan rin omna le Mizoram kan mangai na an hmu chuan pathian in central shwai tu te achangin Mizoram ta na mason na min pethwa yang atibok ani Mizoram po nam chanchin ilo ngai thak chhon somang nizan khan Delhi mun chin cha thak Redford bula Hyundai i20 bompua ka mi paryatan thia mi somni chongin hliam an tuar bok nimin ve khan thunei tu te chuan state chang shanga Jammu and Kashmir police ten an be nuwa IED siam na manruwa ke ji sang thum vel an mu chuak bok top official te changa thudun na chuan operation sindur nuwa Jais-e Mohammed JEM in activate Faridabad ta sleeper model chu balsani thuan soi Pakistan in alwa Kashmira firfiak mun te be tumin India sipai ten be puyan thak nuwa security agency te chuan firfiak pol hian phubalak na atana be ani theidan tur chu anin ringrenga hei outfit headquarters Bahawalpur Thlona hmanga be pui thlak na Mashood Azhar chungte an nuai chimi wangani Nizan Khan Hyundai i20 ya nasatakin Delhi iconic Redford bula bom apwaka mi paryata thia mi somni chwangin hliaman tuarbok hemini vekhian thunei tu te chuan state changshanga Jammu and Kashmir police ten an be nuwa IED siam na manrua keji sang thumvel an muchwakani police te hian Haryana khopui Faridabad atangin kang theithil keji za thum somruk ammonium nitrate po ani theya Ralthuam an manbok tudana chuan model kora hian highly radicalized Dr. Pathum Antelti an soya overground worker engemazatin an thlopa supply le logistic leinan an puibok thuthang omdan chuan hefir fiak ro man hian Hindustan Kadil India ram chung ril chu bompuak chunjom zel manga be atum ani mase thladam tak chung phubalak tumna an lo zui to security agency den Dr. Pani an man nuwa an thil tum chu a hlo chamta ani Delhi bompua ka changa CCTV footage le forensic evidence changa alandan chuan member Pathum na hian Redford puak hi ama chonnia soi ani ya model chu ti chia da di thuan she chhuakani agency te chuan OGW man te hi thuan zo fia chunjom zela model ne na inzom connection la omzong zong chu puan chhuwa huai ani an ring car khaltu hi Dr. Umar Nabi ani a October ni somni pakwa khan Hyundai i20 hi alenia soi ania Haryana registration number ani car nei tu masaber ngot Salman Tirsha chu police te chuan an sheng to ani Salman hian okla ami pakhat hne na liu the hi ashal ni in an soya chumi nuwa ambala cheng pakhat hne na ashal le ta ani hemi nu hian he car hi Pulwama Jammu and Kashmir changa local Dr. Umar hne na ashal ani police te hian he thila thuzo fia turin Pulwama a Mimal Pathum vel an manto ani Nizana Delhi Redford area bom apwa nu khan India ramshwai tu engemazatin andem na le Lalthanpuii na antarlang Prime Minister Narendra Modi chuan thil omda na ngai to a Delhi bompua ka thi te chu Lalthanpuii thua soi Modi chuan Home Minister Amit Shah le official dangten en thil omda na endon to thua soi zanin tlailama Delhi bompua ka wanga an hmangai tak boral ta te kan Lalthanpuii tak zetani hliam tuar te chu ama thei ang belindam chuak ro se hliam tuar te chu thunei tu ten an pui me kani Home Minister Amit Shah ji le official dangten en thil omdan thlilet na an nei ani ti in exa post he thil rap thlak tak thleng hi changin party shanga political shwai tu te chuan he thil thleng hi andem thu soin thi te chuan Lalthanpuii thuan soi Lok Sabha leader of opposition le Congress MP Rahul Gandhi chuan bompua khi lungai na thuk tak le ngai tu om tak ti in a soya Gandhi chuan exa aposa he accident rap thak taka hian mitam takin nunna an chan hi alung chiat thak hle ani ti he lung chiat thak takara an hmangai tak boral ta te chung ko lungai tak tenen kan ding duna ka Lalthanpuii tak zetani hliam tuar zong te hi arang thei ang pera an dam le ngei ka be sei atibok he thil rap thak taka wanga lungai na lantirin Defence Minister Rajnath Singh chuan Delhi Redford
bula kar puak chu apoi hlea ati boy hlea ti helungai na nasata kara hian mithi chungte ka torpui tak zeta hliam tuarte dam thoi turin ka chongchai ani ati Congress ashwai tu Priyanka Gandhi Vadra chuan he thil thleng hi thinlung tina takti in a soya lungai na tok chungte chu torpui thua soi tharau bo lalto te hi pathian in thlamwana pero se lungai na tuar chungte ka torpui tak zetani hliam tuarte dam thoi turin ka chongchai ani ti in eksa aziak Jammu and Kashmir Chief Minister Hlui Meboba Mafi chuan social media platform Exa Delhi khopuya kar puak rap thlak tak mi pariat nun na hlut tak tak nun na le mitam tak hliam tuar chungchang ka sha thian kamang ang hle a kalungai hle bok ka thinlung takin chungkwa an mangai tak tak te boral ta te chunga helungai na thlen chan hi sha chwa thwai ni ro se ti in asoi Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal chuan Delhi Redford bula lirthei bompuak chu a hla om hle ti a Redford bula bompuak thuthang hi hlo om hle mi chen khat point an nuna an cha nia soyani a hei hi alung chha thlak hle ani ti in Kejriwal chuan Exa a post bok Kejriwal chuan police le sarkar chu bompua chan chu zirchiang ngal turin angen boka anunga hian inrol na aumem ti chui chiang turin angen bok Om Shanti chuan Redford a bompua ka Union Home Minister Amit Shah chuan ground ta thil om dan chu angai ven hle a Delhi Police Commissioner Satish Golchanen anin ko mani bompuak wang hian chanchin bo sai lai hian mi som pathuman thi a mi engemaw zatin hliam an tuar bok Delhi Haryana Bihar Hyderabad Uttarakhand Uttar Pradesh le Mumbai Rampuma a high alert ti chwa ani to bok news agency ani na Thailand danin Delhi Fire Department chuan Redford Metro Station a gate number 1 bulakar apwa chungchanga kol andonga heminu hian lirthei pathuma changa pali velpo an kanga chiatna an tok bok fire tender zong chuan amun hian thleng to ani Amit Shah chuan Redford a bompuak chungchang chipcher takin asoi vointlai sarivel khan Delhi Redford bula Shubhas March Tariff signala Hyundai I-20 kara bom apwaka bompuak awang hian ke akal chanem takin hliam an tuara lirthei chen khat ati chebok report masabela chuan mi chen khatin nun na an chan to ti atar lang bompua thuan don atanga mini som chungin Delhi Crime Branch le Delhi Special Branch atanga team te chuan amun hian thlengta ani tunai hian NSG le NIA team te ba ka FSL te chuan uluk takin an chui chanta ani abul naya CCTV camera omzong endik vek turin thupek pek ani Delhi CP le Special Branch in charge tepo kabeto bok Amuna hian Delhi CP le Special Branch in charge te an om ani thil om thei zong kan chui meka thil om thei zong ngai to chungin uluk takin kan chui do nani option om zong chu chuinghal vek ani anga result chu mi pui ma kan hlanang he hmuna hian relote a kakal dona damdo inpo ka tlo ngal don ani ati heti mekla hian media lian te chuan counter terrorism hlotlin na lian taka JNK police ten interstate le transnational terror model an bas na a Firfiak Poljas I Mohammed JM le Ansar Gashwat ul Hind tenena inzom chungchang nen he thil hi an me bel me kani Jammu and Kashmir le state danga an Lalthanpuii te zon na nei ani awangin ram hana siam tu te man an ni a Lalthanpuii thei thil da khom na hun lian tak an muchwak bok investigation team le analytical expert te chuan he be na angai nom tak chu Al-Qaeda ne na inzom Islamist helpol Ansar Gashwat ul Hind in rol na hi ani he pol hi Kashmira an thokrim hle a until tumber chu Sharia dan Noya Kashmir to independent Islamic State ang siamani kumsang ni som pasari July thakhan Islamist Kashmir refer fiakle in lakshan du to shwai tu mipuyin Zakir Musa tia Shiatlar Zakir Rashid Batsuan Ansar Gashwat ul Hind adin ani hemithavek hian Musa hi Al-Qaeda sel siamthar Ansar Gashwat ul Hind thautu atan rot ani Zakir Musa hi Burhanwani Noya Jammu Kashmir fiak zong zingami ani alumana hian India poisa maktadwai khatchiar ani Hepol hian Kashmir pumpuya India sipai le sarkar official te be voi engemozat chu mo phurtua anin chalto ani Jammu and Kashmir police chuan doctor an manachanga thu chwa siamin vo in khan Haryana Faridabad ta firfia ka che tumna lian tak an muchwak investigation team hian National Capital Delhi bula om khopui chunga timers thupbaka ammonium nitrate cages athum somnga assault rifle le silai mu an muchwak ani Bhutan atangin Prime Minister Modi chuan Redford a kar puak chwa dem thu soin thil rap thlak takani thu soin anhung lama omte chu an himdon lo ti na tiam rahman siam tu de chu khauta ka hmala turin a vo khanani pahalgam pe pui thlak na a chan let na nen te khin thu soin Modi chuan India chu poi khoi na tuarte bula ading reng ti asoi
Delhi khopui hmun mingthang Redford bulakara bom apua hnuwa direct statement ditchwakin Indian Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan he bom puak a mopur tu te chuan himdon lawa rorel na ma shwayan ni angati Bhutan tlo tu Prime Minister chuan he thil thleng hi thil rap thak tak ani thu soin investigative agency te chuan anhnuaya inrol na fam kim chuan che chhuak don te soibok Bhutan event neina PM hian hindi chongin thua soilain poikhoina dodal na thucha apuan ralin sap chongin an soi chun somani Redford be tumtu te chu English in avokana PM chuan he thila inrol tu te hi chan chwa ani don lo Mopur tu zong te chu thu boy siam sak vekan ni angati hei hi kumin April ni somni pahnia pahalgam firfiak te be puithak nuwa PM Modi thil ti masak bernen ain ang ani Bihara Madhubani thu asoina a Prime Minister chuan chuti lai chuan India chuan firfiak zong le an thlop tu te chu a she chhuak anga azuyanga a shemang ti in alo vo khan to ani hemi hnu hian mei thla khan Operation Sindura India chuan Pakistan ram chunga firfiak infrastructure a beya firfiak zatchuang a thatani voin khan Modi chuan thu asoi chana voin hian thinlung rit tak nen heta hian kalo kalani nimin tlai khan Delhi thil rap thak tak thleng hian mi zong atilungai hle a atwar tu chung te lungai na hi ka she thiama voin hian nampum puin anbula kandingani ati Union Defence Minister Rajnath Singh pu invokhana khautak achwa bok Delhi police te chuan firfiak tele Explosive Act mga firfiak chungchang soin first information report an thelut FIR hian unlawful activities Prevention Act section 16 le 18 te atela hedan hian firfiak thilti le firfiak te thlop tu shemna chungchang a soya Delhi police tu puang tu chuan ti in a soi hetilai hian CCTV footage chhuaka chuta chuan miswal hi mu ani news agency ani Tarlan danin rinhlel pakhat chau hi car parking area chunga lut le chhuak mu ani footage chuan I-20 driver hian bom pu maluk khan marks avwati alang footage dang pakhata chuan car chunga driver kutchu tukvera ngatin parking lota alut ti alanga thalak dang pakhata chuan t-shirt pole dumachia hati alang bok car nei tu mod Salman tiacha chu police te chuan an sheng to ani Salman hian okla a mi pakhat hne na lirthei ashal ni in an soya chumi hnuwa ambala cheng pakhat hne na ashal le ta ani hemi hnu hian ka he car hi Pulwama Jammu and Kashmir changa local mimal pakhat hne na ashal ani police te hian Pulwama hian mimal pani chu he thila thuzo fia turin an sheng to ani Pakistan Islamabad Pakistan media te report in Tarlan danin Islamabad district judicial complex chunga bom apuak Police official te thu soitar langin media te chuan court parking lota lirthei apuak ani ti an nem nget he hmun hi hwal ani to a dan ken ko tu tele bom pai dan lama mithiam te chuan bom pu na hmun hi anen fia me kani state run Pakistan TV chuan bom puak wang hian mi som pani an thi to ni in atar lang British Hungary le khabuziak tu David Shalai chuan kumsang ni somni panga a novel Flash Booker Prize adong Literature lama choi moina sang berjing ngai lo man hi Shalai hne na hian extraordinary le special book tak azi awangin pe kani ti in judge te chuan an soi London in khom buat saya Shalai hian shortlist authors dang panga anhea chungjinga chuan Indian novelist Kiran Desai kumsang ni le paruka champion le Britaina Andrew Miller te po atel Shalai hi ama in kumsang ni le som parukhana na tho nung ber All That Man Is literary owner ropui dak dong turin shortlist anito ani Shalai le khabuthesh hian anun hun shang Hungarian housing estate changa Londona ultra rich Kovel tlenga anun kong shang alu chil nuwa mi paril rulama in lak shan tak chanchin asoyani anun shom taka hian meche upazok tenena anin zomna le Iraq rama indona te po atelani judging panel chairman Otter Rodi Doyle chuan hele khabu hi thimma se chharnom tak ani thuasoi Flasha kandu ber chu a singularity kha ani lekhabudang ang ani lawani ti in soi judging panel hian Sex and the City star Sarah Jessica Parker Baka authors Ayobami Adebayo le Kelly Ray Baka critic le writer Chris Power te po antela hele khabu hian Dua Lipa le Stormzy te angte thlopna na sataka dongani nikumlama loman hi British writer Chanchinthar Harvey in a novel toy Orbital a adongani Harvard hian Kumin Booker Prize hi Shalai hne na Atlanta ani Canada khopui Montreal piang Shalai hi London a Australia tuna hian Vienna a akhosame kani fiction work parukziak tu ani khati zong kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani